Kini kadai kadurdash Meghalaya bagi pedang sobahai pi baro syakatup kubor mentera janmiat syoban paj ki kubor ki berbenia ini pechwai kimat berkongsan. Pedang sengobhau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubah Vincent H. Pala halo kajing pendrung ia keketian KHASI bagi keketian Garu ke keketian Sorkar. Bu Jingkeli UMDC ke Tura Ubernat Marak halo kajing Shim Kajna ke Garu Hills Autonomous District Council. Onsa IT ki pulit ia ke chart sheet hapok kendai post ni halo kajing jia syak penyap ki arngut ki beliau hanongra. Ladakhi ke National Panchayati Raj Dia mentah ke seni. Yok khor jingjob ka Ruga Athaisung FC ha ka Lempung Under 19 Football Tournament bala pelong da ka Chada United Sports Association. Mentanginya pai shiki khubor na keleng ke jela. Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubah Vincent H. Pala ulah pediang sengobhai ke rai jong ke sorkar jela ban itu ia keketian KHASI bak keketian Garu kum keketian sorkar da ke baong bakani ke dei ke sienjam ban yok rung hapok ke tup kernet bapra jong ke riti sensyar kadar keri ubah Pala ulah ong bak sorkar kala dei ban ai jing itu ia kene keketian nadu kham haswa akaba wat menteri ketnat ko bari jong ke sorkar pedeng ulah penpau ia ke jing sengokhia halo jong ke jingbom pendon kam yakini keketian haki kam sorkar ki bedai hapo ke jela. Kita nasio ba kan yarap namar babele hakapor ma kendo yo home minister menshwa uang ba wat hastet jong me ki klam kren de kakasi le ne gagaro kumno mi kwa ban kren parliament hastet jong me ki klam organize official kumno mi kwa ban ngin itu ta kata kada wat nang nado menshwa ngala tho de sitiru nado menshwa ngala introduce po parliament yo ka bill ngide ban itu chwa nang ni na state ngala kren do ban chwaro jing sha dia nang tengah keman ban yo iba ki recognize po state krem artiten ba kane gade gawe ka step ka ban yarap ingi sete Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubah Vincent H. Pala ulah ong ba ulah penkre banya aireng na kebentar ke election MP Shiteng Samoy ke ban selong shen na selong lada ke seng ke jiet yeu ubah Pala ulah pensyai bahaduk mentah ke seng kampat dep shim ya kerai bekat duk haga ba ke seng kala penbej ban pelong ya ke jingelang haga shipau terik ujemang banjiet ya ukertong ulah ong ba kerai kan long kat kum ka jing ai jingmut naki block Shaki state level haga ba ken sapak pat Shaki he ke seng shidali aba penpau ke jing sngo scam jingmut ubah Pala ulah ong ba ke seng kongres kala nangkiu kinong kershan na keleng ki jaka haga jela bat ka don jing kermen ban yo jing job haga ni ke election Dorbar ba jam ko kongres mo bagi ong ba baro ki unit ki de bandon ni de ban pensil tu iki ngatrai ni nation hapo RTO ngatrai hapo chkotri jongo banai mi ka target jongi hapo chkotri jong banai mi ni de ban nation ni de ban rai te la ka parti ko nga banile nganile la ka parti ka ong ban island iki we ni island re kum kalong mentah ki jinge kalong ba lemar ba ka por kala stang arsnem bat banlik cekeling-keling rusul ke slap kan ni katai ke tengah try bobon hiu bobon hi kwa banile takata kate tang ke jing ya keren kato kat nengut ndreyo andai syong ke dorbar ki bobon yo ki perkat do kumwei te kongres kamdei ke ba kwa mangau presiden kinle kumta ndre nang ni hab yo ke recommendation na do na block na do ha district hadu state bat sudu se Delhi dan Delhi ro kin sawan dang ilong meeting hi ke babon hi ang ade banile tengah tangan dak ong yele ang habile be MLA ro ngaklemut banile mar ki yepet na parti baro ong yele ang habile be namar ngi habde ilong ki baslor la dangi ki komandar ngi sarandar te sei ke parti kan long sei ki jai bru kan long Bernard and Marak ubadai UMDC ke Tura ulah keno baka jing Shim Kajna jong ke Garu Hills Autonomous District Council ke long ke babian namar baka klem yo ya ke jing menjur na ulat ke jela Marak ulah ong baya ke dor Kajna na ke benta ban yo license ha ke kai pateng bat ki wei pat ki kam lapa ban yo jing menjur ndai haduk menta ompat pelaj ulah ong baka riti sensyar kada jong kari kam sha ke District Council ban Shim Kajna
klaim da yo ka jing menjur na ulat bat kalong ka babe an kumta ula kentu ya CEM bat u deputy CEM bat dai khmi ya katnat taxation ban penbej halo ka nikamat bat ban bu jing kerpat ya menturang ba ka jela ba untuk lar tax which is being imposed on the traders, both travellers and non-travellers, is not approved by the governor. It has been sent for approval as they have replied to one of my questions in the session, but the rates are not approved. But the revised rates are being imposed on the traders without the consent of the governor. The constitution does not allow district council to decide such matters on its own until and unless it is approved and consented by the governor. So, under what authority district council is imposing such taxes is debatable, and since it is against the constitution, I request the chief executive member, the present deputy chief executive member who is in charge of taxation, and I would also request Honorable Chief Minister to look into this matter, because the council is being run by the National People's Party, NPP, and such illegal taxes should not be imposed on the traders of Garo Hills. Superintendent of Police ka East KHASI Hills uba Vivek mula pentikana halo ka jingja jing subah penyap hijong arngut kibriu hanong ba shlong kentup ya ka wei ka balajia ha pelau ka police station. Henen ka sngi ki pulit kilayok khubor halo artli ki jingja ka beningkong kalong halo ka jinglap ya ka met yap jong uwei ubriu beratip kerteng kum u mithong gurung balai phupras nem kerta ubana ka shnong lum paring ubala phasi ha opos te lama ha phalau ka laban police station henen ka step phranga kat kum ka jing toket la sham ba une ubriu udon jing duna ha ka bo perkhan ba udei unong buai ha ka weipat ka jingja uwei ubriu beratip kerteng kum u Vijay Kumar Singh atweis nem Kakarta ubana riat sok klur nongkse lalap ba usdien pasi habaranda ke SBI ATM halai mer opo shlong ki pulit kidang pelong ke jing toket benya halo kini ki jingja bat ka jingle examine postmortem kan pentikna ya kadau jong ke jingyap Alor tik jingja kiba arjaka kawai lai mer bat kawai laban police station di uni ubreu u yach reng sharum Parhadi ngata kemba Rio Sapulai urung hapo police station nang ta pada kapor Rio Sanpo kilap o lastin pasi na upol jang halama yuni Rio bakateng u mithun gurung u balai pas nem sa halut paring bat udai uba tribla jingstin pasi hangtai halai mer meneru hangtai gila poi marmar hi kitip kulit kiwa jintip kemba kumba sabji ay ladan ki nang mare nang ya kai step ek bayi uni ubril ban marman kita pintu kulit la poi hatu jaka ban la khot ki apasal forensic team ka poi ni la identify u bukateng u Vijay Kumar Singh ba police nem u basa liner ya soklor Superintendent of Police ka East KHASI Hills uba Vivek mula pentikana ba u Kennedy Kongset ula penyap ya ka kong elang pawa lai peknais nem kerta bad ya u khana ba news nem kerta hanongra bad ki pulit kin sa IT ka chart sheet persha ya u hapo ka khandai posngi uba SEM ula pentip shikala patai khubo bala dep banle examine ya u Kennedy da ki doctor bala shem ba u biang ka bo perkhat kumta on set shwa ya u ha ka judicial custody kat ba ompat dep ban IT ya ka chart sheet uba SEM la yathu ru ba u Kennedy daladia ula pla bola le yakini kam ba ula lej pen iru yaki pulit kumno ula le yakini kam bamman this person from the history of this person it appears to be that he is mentally disturbed and has also history of alcoholism so that could be a reason of his alcoholic problems we are gathered that he has problems of hallucination and probably that's why going to the police station would have been the choice of this person. Ka Aqua X India ringkat ka jingat trelang bat ka National Fisheries Development Board NFDB kila pelong ya ke program Aqua X Northeast 2026 Regional Fisheries and Aquaculture Expo and Seminar ha Guwahati ha ubenai jeliu
Kini ke program ke beraski ke temu ban kentiu ya ka jing penmi ya ki dokha bat kan pli ya ki lat ki lenti bertemai na ke benta ki nong rep bat ki nong sengkam na jong ha ka than. Udah kot ka governing body jong ka NFDB u Rajnish Kumar ula ong ba kini ke program kan lum haju ya ki nong rep ki scientist ki nong sengkam la jong ba ki nong thao an ban kentiu ke kom ri dokha bat kat kum ke juk bertemai. Akan ke program la kemit lenti bakin don palat san pongut ki nong wan pen inam kentup ya ki dokha bat ki tiar gitar bapenmi daki company. There are a lot of government schemes. We'll be also discussing about the government schemes. You'll be happy to know that X Private Limited Company, it is based in Hyderabad. Mr. Venu is the founder of that company and Mr. Samir Patra is the co-founder. Under their guidance and leadership, so we have invited X to Northeast to organize this event with the support from National Fisheries Development Board, Government of India, Ministry of Fisheries, and with the help of support of all the Northeastern State Department and with the support from the National Fisheries Development Board, Northeastern Region, we will be holding this event. This will be for the first time in the history of Assam or as well as entire Northeastern states. Ki nong trai ka maumlu Chera Cement Limited hapo ke Shatri jong ka maumlu Chera Cement Employees Union keladawa na ka sokar baka day ban pelait no mador ke pisa jong ke installment balai ke badangsa. U Presiden ke MCC EU u ba penskam lingdo ula ong ba umintirang ba ke jelau Konrad ki sangma ula pentikna ha ke jingelang ka balalong ha ke khandai tarik u yayong ba unshim khia halo ke nikaman. Ka union ka kentui ka soka ba ka day ban pelait no ke pisa badangsa jong ki nong trai bala shong thait bat ka kerpat ru yong nong mi khmat na ka than ba untuk lar lem halo ke ni ke benta. Lagi jikwa jongi kum kinok tray kalong hadir ke jia keren bat ki wa ngikwa ban yo no kamploi ba ki paralok nok tray kam tam itu ki bala persiang ban yang hala ka jong ka jat tak jing yo ikan ka atli ki installment bat ni kan ba kumba kanai 100% kila sedang ban seng jong ki tam dak ba ki bu ki homestay ki restoran hidupan bagi ki jatkam ti kan ni kalong kajing kerkui ki wala dapat kloy kan ke thot installment kin yo ban sengkam kin yo ban ai kam ajam kan ni kam long tang ban pendiem ki ni ki aspa tam kalong ru ban pendiem ki nong chong sinong ki ban ini ki para long trek yo ban ai kam ajam. Ka Joint Action Committee jong ke East Jante Hills Truck Owners Transport Association bat ka Jante Hills Truck Owners Association kila pembena bakin sangat terekam naduk ke apsau terik naduk ke por shipo bejemen step bat persya halo ka jing keno baga Star Cement kali bomhok haba aikit mar yakitrok u chairman ka JEC uba biang shwa shela ula keno baga company ka aikit mar dunai kitrok wat hadian balai soy ya ka soskular haringkat ka jing sakhi lang ki board district ka association ka dawa badai ban aikit mar kumba kha pratali ki trok ha ka shisngi kata mar khandai tali na ka wei ka kenhun hendai habaya nujor kumba ka long menta la aikit tang mar kumba lai la ni sau tuli ki trok ha ka shisngi unong mi khmat na ka Star Cement ula kentu ya ka JEC bahkan pendam no ya ka jing sange trikam da ka bakular ba unsi kren bat ki bahe hendai ka jing kren ka klem seiso jauh gi je to gabha ane benta go to yo i ketuga kende tli chi association te hindalai de JC de jang san i atli sen je ke to yo lo dingi kam no art gabi sen to yo kende tli jismi te la plus lang atli sen to yo karpatli te jing to gani i kajing yo right ne jing yo pen kende Start Cement i bat gi e gini ki por chudien tuli telisismi na kamaso telisismi dekat dengan te i peman i gua to nong peman i lega bosnya fi deba gitu gejing ikut ki mentok tang dui wan hatu por ngat kemo deman witness lagi kamtam di district DC dan SP te tu por sia debat di kular sia miet bapa yo ga ni roding yo ambai u pak geri mentu ulut mentu dan po cita step penhamen step Tuan kena jingit kelamor the wilet kita dekat dengan te iknega jingit chairman ne
hai ta po clearet imar yo ga chithi koneki tamar yo phone call niki I deploy ya cham ta pat dik ji ya cham mandi kram itu man go lai bai Kaladon ka jingja accident ha ka surok ba National Highway ban Riau ha ka snong Wapung Skur East Giant Hills District aga ba ka wei ka kali alto kala tingkhu bat ka wei ka scooty hajan ka Meghalaya Rural Bank aga po nyo buje janmiet henin kamiet ha ka ni ka jingja unong nya jong ka scooty uba na ka snong jalapet ulaman saw bat la penkit no e usha pamra paitlu PHC ban yo e ka jing sumar kipulet kila yo bat ya ka ni ka kali alto ha kong ong Police checkpoint. Hakane ka jingja ka wei ka local taxi ru ka sha salat lang bat la jot malumala. Hakane ka kali alto ki don arngut ki bliu Henry ki Clement saw AA. Mari yuki kita sana gara-gara tapi aram saya hari aram ribet Kawai ke truk container ke bekit mar ke lahap sepok kawai ke riat hajan ke yau maulong hanong po aga po prabaje henen kemiet aga ba unongnya bat unong buat ke tiga kali ke lamen saujur ya ubanya e ke tiga kali belatip kerteng kum ubikash thakur na edhanpur nangla bat unong buat belatip kerteng kum umohit chohan na Moradabad ki badai na Uttar Pradesh ala banyarap yakini kilanot daki pulit bat kinong shnong hadien bagila sakut apo jong ke kali ya baro arngut ki bala mensau la penkit cha civil hospital nong po ban yo e ka sumar ba hadien pat la pha kan ria no sha shillong bat ki bor pulit ki dang pelong ya ka jing tokit halo ka ni ka jingja Kameliam Block Congress Committee ke lapelongi ke jingilang nin ke janmiet banjet thamai ya kinong kitkam hadin ke jing ino kam jong MLA ke seng uba Roni V Lingdo ubala lek penyeso sya ke seng National People Party agane ke jingilang uba Lionel Nongklau la syajet kumu Presiden Kameliam Block Congress Committee balapan scam da Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala agane ke jingilang lawani shim bentalang da ki het nongilam ke seng Congress ki bakentup yo Presiden ke East KHASI Hills District Congress Committee uba Neil Antonio War po General Secretary ka MPCC uba Manuel Batwar Ka dorbash nong ti saw kala ai jingirap syaki khandai tli ki long yeng ki bla shakta ha ki eryong hanong ston ha ka apwe tedik uyayong ha ka por kumba khandai saw pho min miet u sordar u em dekhar ula ong ba kani ka jingirap ka long kum ka dak jong ka jing snolem ha ka ba ka jingirap ka long tang lada la ban maramot yak yeng ki ba sha punjulor ula ong bala pentip ru shko office jong u BDO nong ston CNRD block knang bakin awan ban ai jingirap wala om shimladan kinu ki jingja ba sngosi hendai katu kat ni ki yeng ha ka snong ti saw kila julor uba dakhar ula penpau ya ka jing kermen ba ki long yeng ki bala shakta kin sala ban shna bhai ki yeng ki sem jong ki bat kila kentu ya ki nong shong snong bakin pentip shaki bo badai khmi lada ki shakta ha ka bo jong ka maryang Hadien ke jingyo jing tip na ki bos sentiat ki pulit jong ka mau kerwat ki la yo kiam ya arngut ki bre ki bala suba ba ki dei ki nong khai drok hadien ke jing khanra ha kundom ka bahap apo ka snong lau bre kum ba khat san kilometer na mau kerwat u additional SP jong ka Southwest KHASI Hills District ubi Kharjana ula ong ba ki nie ki bala syakem la tip kerteng kum u Angel Bird rentathiang bat na Pot Jaud Rangthong bat Kraubok Marwen na Jakrem agane ga jingkhanra ki pulit ki layo ban kurup 0.0 gram u heroin ka kali ka mobile phone bat kiwei balay alam no yaki shamakorwat police station na kabenta ka jing tokit ka babnya
Ki nong shong shnong jongka shnong rim East Giant Hills kila persya jurya ke projek ti Maushun halum serman hakaba kila ai ya ke jingto syaka Meghalaya State Pollution Control Board lani MSPCB hinen ke sengi unong mi khmat jong ke shnong u dani patwet u la ong ba ki nong shong shnong kila sngo lingo ya ke jing pembina ke MSPCB ha khatnyo torik u yayong ban pelong ya ke public hearing ni ke jing pen sngo pat ba Ula banjur baka jaka kadai ke jaka jom kiri shimet haringkat ki kot kisla kila kam ba kila yo na udoloi bat Giant Hills Autonomous District Council ban kershan ya ke hok jongki. We reminds our elected representative right from the MLA, the MDC and especially the doloi of our Ilaka that they are given powers to protect the people, to protect our lands, to protect and also to see our problem. We are not giving them the powers. We are not giving them the powers, or we are not allowed them to sell our land or to give in our lands to others people, especially to the company with our concern. So what I want to say here today, if our concern, if our issue are ignored, we will be compelled to take the further necessary step. Mentang in ya pai shui kubor na keleng kari. Kari India kala rakhi ya kan National Panchayati Raj Day ne ka sngi ban kan mau burom ya ka jingseng ya kan ka rukom tri kam lumba ka 73rd Constitutional Amendment Act ka kandai spa kandai puar da ka jingdon palat R.san lak ki panchayat bat apsau lak ki nong mi khmat bala syajit ka ne ka rukom senchar kala penklain ya ka senchar pat ba bat ka jing senchar hi daladia ki senjam kum ka egram swaraj ka Swamit va bat ka audit online kila kentiu ke rukom trekam bala kershan da ka jing penyeso ya ka 3G bat ka 4G hakeleng kisno. Mentangin ya pai shi kubor na keleng ke pertai. La penjen surbiang ya ka sekolah sange yasiat pedeng kari Israel bat kari Lebanon. Ka thong jong kane ka jing penjen sur kalong banwanra ya ka jing isuk bat panyada ya ka jing nangjur ka jing hiar thma hadien bakalani kumba bun tayo. Na baro aliang mamla kila menjur banwan syakami ya kran isuk lingba ka jing rap lang jong ki weipat kiri. Mentang in ya pai shi kubor ya lekai. Ka Chada United Sports Association ka lapalong ya ka under 19 football tournament agaba ka Ruga Athaisung FC ka layora ya ka nam lakdo dagaba peliem ya ka Ambri Ading CYC da Lakaway haka final ya ka nega lempung las dang haka Southrik Uyayong haka balawan bani shimbenta daki ap kondait ligi kenhun na keleng kari lom garo ban ailat iki samlai leka bakin peni ya ki sap jongki u kongsan u Arben Stone B Marak chairman jongka State and Land Reforms Commission ban u badairu u MLA ka selsela ulayro ya ka nega sinjam haka ba ula banjur iki samla bakin paikmat syaka kam leka football ka bala ban pelilat na ka benta ki samla ka Ruga Athaisung FC kalayo ay kusnam ba san pawajar tingka kat ba ka kenhun bawan baar ka Ambri Ading CYC kalayo ay kusnam lai pawajar tingka ya kan ke lempung la kersan ru do menteri dang ba ka jela Konrad ki sangma per ulampang ka yeng do ba tauan ka jela Thomas E sangma.
Ka Shillong Open Badminton Tournament kala sedang ne ke sengi hakaba shispa praprangut kinong elekai kelawan banyushim benta hakane ke jingya ko ba arsngi hakabala don shispa sanpu arteli ki jing elekai haki kerdan beper ya kane ke lempung la pelong da ke badminton promotional group Shillong ban kentie ke jing elekai ba ban penslur ya ki samla banyushim benta ukong san hakane ke sengi uba Olan Sing Suin ula play perda yakne ke lempung hakaba ula banjori ke jing don kam jong ke jing lekai ban kentiu ya ke jing long renti ke jing trailang bat ke mensie mi kun kinong penyat kila penpau ke jing kermen bakane ke lempung kan longkum ke sinjam ban itu ikinong lekai ki betebet bat ban penklan yak rekom lekai ha ke jela I feel very proud and I feel very happy to see that the good number of participants from different states of the northeastern states. I was baffled when I reached here to see that they told me that the young badminton shortlers from Assam will play there on court. I was watching them and I see the skill and the talent. And this is the platform you bring together the shortlers from the different states of northeastern states. This is how we build a friendship. We bridge the gap and we bring together through sports. And it is also to be remembered that the game is the game. The game is always the play of the mind, the play of the brain, the coordination of the physical body, the mental, the brain, and everything that we have to put into action. Timenta parang ini pej ya ke jinglong jiman ke simbeneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat kelong arpurai degree Celsius bat ke jing shet kelong laipuai degree Celsius ke jing sengam ke hau-hau kelong nrup saw nak shispa ke jing hap slap kelong iwei milimeter. Aba pai shinong ba Shillong ke jing kriat kelong kat riu degree Celsius bat ke jing shit kelong apusan degree Celsius ke jing sengam ke hau kelong nyopo na ke shispa ke jing hap slap kelong saw milimeter kat bah jawai ke jing kriat kelong kat nyo degree Celsius bat ke jing shit kelong apun riu degree Celsius ke jing sengam ke hau kelong nyopo a na ke shispa ma ke jing hap slap kelong r milimeter ke sun beneng kan dum lo bat kan hap slap malumala hagi babun ki jaka Shuaban poi syek bekut jong ketuk kubor ngini pej biang sa sien yak ni kimat bekongsan. Pediang sungu bahau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala halo ke jing pendrung ya ketien KHASI ba ketien garu kom ketien sorkar. Bu jingkeli MDC ketura Bernard Marak halo ke jing Shem Khajna ke Garo Hills Autonomous District Council. On sa IT ki pulet ya ke chat sheet apo kendai post ngi halo ke jingja syak penyap ki arngut ki brio hanongra. Larakhe ke National Panchayati Raj Day menta ke sengi. Badyok khur jingjob ka ruga Athaisung FC ha ke Lumpung Under 19 Football Tournament bala pelong da ke Chada United Sports Association. Te parlok katung ila poi sebekut jong ketup kubor jingi mentaga janmit ngin sia syam plashai kesini ha ke jok kepo kubli shibon ni kepo jong pibaro.